Kusha ya Landeleni Iniseni Esitratweni Nasembekweni Lena Yoheleza pa Umatitizani Skila mkuba Matela kuba Ijubaka Unomshisha waqane kungazosiphuba babona ngawe ngoko uxhuma flex uphuma isithumba uma balokho yana ja ayizuluka basibetoheleza bosi sigeke esila mkuba basupa basani lokho yakho sayikuba usibukubuku emnaline abosupa bona magunya babona bayunga zosupa bokuba kuba bongakoshesha kosethumba usekaba akhono kagaba ungakulinga uzophapha apha mfethu kusekapa imfevane ziyaphotakada intlungu into eqhubekapha kuqholisikegapha sinjubaxa makwethu sancanywa asibuye ingabidolwa om apha mfethu kuyahlanywa kutshona ilanga kuleke izibane tota ekuseni kusaphandwa yingxuba kaxaka yenzeka ngeweekend nxarhazo ngo-12 kuyaqalwa phepha igoli esandleni nxa kuvaywa kuyofuna imali emishishini ezenza sterk iyahlatywa kupheleni idowu uqonde kwimagent kuyonxalwa kuspace epitshini kuyotshile kusedladleni kuyotshaywa kutshaywe khwela umtshayo kubuyela esikhaleni kuyojayiva sijavesakaza sobona itageti yotsalwa sisebumnyameni siphele miwalethi kuyogaba yabatrendi butywala bathatha amacheri kuyobhalwa abakorileyo bajayive tota ekuseni akulalwa ibaringena kokwaye ekuseni zazisinde ngozini senza ngayo imali imishishi iphila nzima elokishini shayibheki semisesigela seselibhiye esilotini sibuye sigela siqinile siyotshaya ishisha esigodini tshaye qhunyephunywe kuyothonga ididize rhontshini kube bhizi irashi ngerashi zizifunela umtshayo izigila mkhuba ziyome zirhangeni ziqhumela iparu zifilisa iground zithatha imali ziziphuthela ikhako kube khona orheleza borha izinto ehlanya ngengqondo esibigeti siphuthela ifowuni abantwana besikolo kuphanwa ngengqondo injubada ihlele ekoneni phuthela amacika abantwana bavele esikolweni ukhona okhandathisa ababhizi pheleme ebrohweni babamba ibharuze Fortnite inxaziye esimokolweni unomshisha waqane kungazosiphuba babona ngawe ngoko uxhuma flex uphuma isithumba uma balokho yana ja ayizuluka basibetoheleza bosi sigeke esila mkuba basupa basani lokho yakho sayikuba usibukubuku emnaline abosupa bona magunya babona bayunga zosupa bokuba kuba bongakoshesha kosethumba usekapa akhono kagaba ilati ziyasgela siqhobe ilungathi zibhala ngemesi sididiza sonke kasi yakusekho bantwana these days ilati esifune criti sifuna ophele mofada Christmas siphethe amadela kuphi izinto ezinamabhanti emaqatheni ezingaqhekeza ezishelteni siphele emirhatya emarasteni siyaka siphila inomboro sithufela ijaji emaplangeni sibhizi housebreaking singena ngedaka emangamleni nxiphela ifestive sobona abangane emadlakeni qho ngecaba uvuka ekuseni yestratweni sekhalwa ighost zikhiphela ithambo ngeweekend kuyanqatywa osundays imini incane sokuvuka erhasweni izidakamizwa ziphethe iglasi ziyaqabula esitratweni amatsharakthi echuye emgaqweni yabuya emtakweni sidole omo sikhupha iwatches amabhusha ezingalweni sasuse emdlalweni awamama jona bhubhe epasweni futhi iringi zomtshato kwabantu ababuya ecaweni xa sesigela sidluleka kumejenti sifike sixole eklasini phume phandle sotshaya ungaphinde usibone eklasini siqonde ejayivini ingqondo emalini ikhona etasini sifeba amabhusha sikhuphisa izipida sifone esitasini siqone edabini sigxitha isitshisboze etransini akhotofa erashini singena siphethe isixhobo esipakini sihlale ngotywala sigalela isifebe isitiff dot eklasini unomshisha waqane kungazosiphuba babona ngawe ngoko uxhuma flex uphuma isithumba uma balokho yana ja ayizuluka basibetoheleza bosi sigeke esila mkuba basupa basani lokho yakho sayikuba usibukubuku emnaline abosupa bona magunya babona bayunga zosupa bokuba kuba bongakoshesha kosethumba usekapa akhono kagaba unomshisha waqane kungazosiphuba babona ngawe ngoko uxhuma flex uphuma isithumba uma balokho yana ja ayizuluka basibetoheleza bosi sigeke esila mkuba basupa basani lokho yakho sayikuba usibukubuku emnaline abosupa bona magunya babona bayunga zosupa
konshesha kosethuwapa kusekapapa akhono kakapa